Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru gini gilong ki khubor bamda kasni. Habadan kaman baskem jeng unong mi kmat bala jit da upat ba ka jeng yarap ya ke imlang salang kalong ka basisha. Day halor kani kanong rim ba uba Sanbor Shulai MLA ka South Shillong constituency ulami syakmat ban shimbentahi daladi ban jurip ya ke surong kabadan haril bong point kabalong kalenti kabakongsan ban penyaso igi benta jong kasor Shillong. Uba Sanbor ude unong mikmat ubra jupau pat ba kum unong thau an thau lenti pun jingkieng uba jupin i bakakam upat ba kalong kabahakmat e. Wad haki por slapru ju salia banyom kumbala sakhi hagani ka jingnet jurim kabaula le hi daladi ha kasurok relbong kasurok kaba penyaso na ying assembly shipor sha relbong point. Haga jingya kran berkilat pathai khubor uba Sanbor ulaong ka South Shillong gari ka constituency kabayat Shaprang henry kadang don kam shu ki kampen roy ka jingpen bahai gani ka surok relbong kadai ka benta ka bakongsan e. Hagani ka jingnet jurip lasun ran lang daki engineer ka PWD roads kabala shim jingshai halor ka jinglong jong ka surok bala pente ba on sedang no mardor bantrai ya ka benta jong ka black topping badru ban penbha ya ki drainage system bad water outlet khnang bo kinum tuj syapo surok haki por slam ka jingper sang jong ba Sanbor banong bala kloi ban sngap badiarap yu upat ba klem khen jat benriu ka kenja ne kanong rimniam ka peni ka minsium jong unong mi khmat uba khuj ka jingthmu ula khot ru igi pat ba bakinong ka kloi ban ai jingtip ba ya trailang ba ki borsin shar lada don ki benta badang don kam banne e pumnung ila ban kentiu ya ka shnong ka thau lada omdon ka jing trailang ba ka jing tiplem la ong ba Sanbor kani ka jingnet jurip ka peni shai ba Sanbor Shulai umdei tang unong mi khmat henrei udeiru unong yalam ba kloi ban trai na ka benta ka bha ka miat jang ka imlang sala. Dari ka joint inspection bangyabu bat ka pludi bat kitor bar senong jong kara laban bro rador bar senong yang ka jingtrai te kapastunat matasi kalong ba kaba kongsan ne naga jingtrai matasi le ada lang ruang ne iba litep balong extreme engineer balong do assistant extreme engineer balong rum balong GE jong ka pludi road Shillong Central Vision nak liang kirang ba senong jong kara laban pulun kinong kit kam sinong girang badong kile dalang ne boro bar kinong song sinong te kalong balai bang ya khot lang girang ba sinong boro jong kara taban pulun prador bar sinong kalong ba kana ka surok ka bangila jugo nang te na main gate jong kana ka assembly aying dorbar jongi hang te na main gate nang tu na soban ay kublay ya ka government nadu ka government MUA 1 MDA 1 hadu mentaka MDA 2 hakaba ngalaya discuss atau puar banyu jaka naka Department of Art and Culture mensuaka di tangi footpath katu bangun ngilaan juga nang te kaduan join kumtu shortcut bahkan one connect pada deka highway sepo sirupi te ngasoban ai kubule yu sim star bat kamtam yu ba prestun tensong ba Konrad sangma ila discuss ila pun hi ba prestun apor bangang minister juga culture dan nakal yang juga prestun dan bangilaya keren kumu pludi minister dari jeng soe ngasoban ai kaburam na bentak jong song juga 19 South Shillong konstitusi ba marmarhi ila sanction ya kana nrukrur sanpusan lak arpundai hajar kamut kawai kalingrur kana de kalingrur kawai na kampo mingit na khap jong mingit jo assembly na ai kubleiru ika official juga culture kapor akabagi le adon ke joint inspection pada kalian juga culture kala ai jakatun ki bespopot ni kowi pot dan ki bar pot dan hadu khalai pot kebangilan juga mentan katur ku kawi kaling road kawan kumtuk kawan joint hang ne tabur kini kidong song song jongi kini kidong song song jongi jokara zaman pulun paro kumba piatip hingi hang ne apa raj laban pulun ngidon tang kawai ka entry exit kemudian civil hospital kawai ka entry exit ka de po Rhino point tapi lagi kana ka jing kadang jing deng kali ka traffic jam ko pacar kai nagasi kami kala nak kiu nang kiu ten na bantag yung song jongi jok ral aban pulun
baka 19 South Shillong Constituency kalong bala da kadon ka traffic jam lan jing sha block apa civil hospital lan apa renew point kana ga di option kini ki bakwa ban be school be college be yo be kam be jam licik kam la jong ki lala ban here dak scooty bat ki light motor vehicles na borok ki ban rador bar Shillong ki la bar ya jang ne kin poi hang ne apa highway serpi ki bakwa lai mer mau ba lan kater tu kam tam ka por step nang ta ki bakwa ba badlej po lum ding jeri sepo mo prem sejiau semu har semulai saduk hati kadang-kadang kawai ke option ke balai kadang-kadang jinggur khu jong blei so benai ngu blei kru nomor ba de leng ba jong ubo yalam denti bar ngaso benai khu blei ru ya kini ki nong ki engineer mon ru bala tep iba leng do iba nong rum ki ba de ground force ki ba penwadur ya kene hakaba kaladon ru sistem ya kun banyo yang dengan jakai sipai kadang-kadang bagi jengki kadang-kadang jaka jengki defense hakadu kaba jointly bak pludi mga kumemeli ngalayo banlet nakapor banlet ya kundu ya defense minister but at the end of the day ngalayo ya ka permission ke NOC bat kilai bak kadang jengki kaladap but muslim juhi kadang assurance kelai naga pludi te kalong by January next year lala ban ya play no ya surap te kalau ngejing turku ke bakrau kuba pitip ngi hang neng idon prador bar Shillong kiban peron kam ya naka jaka kiba na bantaka jongki mat kiwi ru kiba na sor Shillong mar kap sor kila peron kam tam kan safe le kan chakri ba kan surok haki por kiba kam emergency mustep kalau ke shortcut ling road namang idon prador bar Shillong no dor bar Shillong hang ne ka dor bar Shillong kan chesi sok squad lobong ngidon skador bar Shillong dum si kan chesi ngidon skador bar Shillong laban ngidon skador bar Shillong marlaban riat laban ngidon skador bar Shillong kejar bol riat laban ngidon skador bar Shillong oper lumparing bat dor bar Shillong lor lumparing prador bar Shillong bar dor bar Shillong law sutut kini prador bar Shillong kalong gajing kerku ya ki bagi penungkam ni kan lingru te nga kumu lokal meli nomor ba haba kalaya ki ting akwa banwan hidladi ka surprise kaba ngambu si nga subu gut pakai de banwan kemarin kuat ban hidladi ban yo ban kem laki train ni game train nomor ba habala ai kam ki ban train in time tementa ngala kali de kabasai nagal yang jong ki official jong blue department ke long by next year January ngin pli yang naka jingki ngin pli yang naka surok dum ta ba ki pai ba gelan pun kam no kadi kata kajing mut ko bangia wan ni kana join inspection ta si ta so ban ai ko boleh kerpang ru ya gini ginong yalam sinong no brother bar ke ya don lang bat ha kajing jur jong slap kana unu slap de wong je rain of blessing la de slap jong jingkerku da how slap ne ngi ya ni dep nomor la ka house gi ga slap lan ni kle ru ah bangia tre kampaj ba ngi de benyon be chakman ta ri